Kusihla ngomsombuluko SABC1 Mzansi for sure ngibingelele mbukelo zoqaphetha umhlahlo wethu Isimo sezulu umi kanjena limboze ngamafizulu endaweni esigudle uku kakhulukazi lapha na ko Cape Town ko Gugulethu manje njalo ifike endaweni esikhona lapha no Uppington South African Weather Service mbukelo bakhipha isixwayiso so senzivule esihambisana nokuduma ongaba yibo umgozi endaweni esikhona lapha na eMthatha zoqaphela lo mathuba ezivula phakathi kwakhe u30% nayo u60% hamba njalo kufika lapha na ko Uppington hanjalo ko lapha na ko Gauteng ngakuzinye indawo esikhona lapha na ko Mbombela zoqaphela ukuhamba kwalo usuku kusasa mbukelo ukuthi lesa sixwayiso esikhishwa ngaba South African Weather Service soqhubeka isihlale sezisazo lezivule esihambisana nabo ukuduma ongaba yibo ubungozi kakhulukazi endaweni esikhona lapha na eMthatha amathuba ezivula phakathi kwakhe lapha u30% no60% ibhathi zekungu zibikiwe ikhathi sekuseni lapha kwaZulu Natal Gauteng nakhona lapha ezindaweni ezigolipopo South African Weather Service baphinda futhi mbukelo bakhipha isixwayiso somlilo wamadlelo endaweni esikhona lapha koVustile hamba njalo kufika lapha ko Uppington zobe siqaphela ke mbukelo ukuthi amathuba ezivula nguye u30% makhona lapha ko Cape Town kwaze saphela kunomsinga obanda ogudlayo obheke nje amazinga akhoshisa ukuthi ami kanjani njengoba ngikhona nawe kusihlo anguye u13 abe nguye u13 futhi makhona lapha eCape Town kufika lapha ko Springbok angu14 makhona lapha ko Fred endawo hamba njalo kufika endaweni esikhona lapha ko Uppington anguye lapha u28 zobe siqaphela mbukelo ukuthi khathele isingobo kusosonke isifunda esikhona lapha kwaZulu Natal kusihlwa ngalapha u17 sekulapha u20 kusasa mbukeli sobe shisele emafini izulu endaweni esempumalanga yezo obhenje kwaZulu Natal anguye lapha u32 selapha ku36 Gauteng hamba njalo kufika lapha ko Pretoria anguye u28 naye lapha u32 Limpopo anguye lapha u32 selapha u37 obheke nje makhona lapha eCape Town anguye lapha ngempela u21 zobe siqaphela makhona lapha ko Springbok anguye lapha u25 Uppington yashisa mbukeli ngaye lapha u37 obheke nje makhona lapha ekokomane anguye lapha u26 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi ithele umusa.